Mimi ni kijana wenu, naitwa Matoke. Je Matoke korunyaribari masaba. Engakieri na tenete ngaliye karokyo bogabana bwa Kisii County. Mangana tagenda buna achiete bagateba ngansuke magega ndigero mheshimiwa Ezekiel Machogu Ombaki asuke bosyo. Abanyaribari mugakana mugateba ngo mugabana nigakorokunga Paul Simba Arati. Mwatebetebo. Alimo mwatebete. Lakini muna nyasaye nera ganchango mheshimiwa Machogu atengena ali Nairobi akolera abakenya bonsiye gasel sikuru cheito. Elia kabera kamera gateba mheshimiwa Paul Simba Arati akolega asiga ase county ya Kisii. Ega asingo koraro mheshimiwa. Lakini ekaro mheshimiwa Arati atenete. Na bwato yo minto okorokungo mheshimiwa Monda. Babwata netamo. Muganja bakolega asiamo. Mondo enywomo yagosinyire. Irana abanyaribari otokwanere. Ototebie. Edina ototebie naki. Twagotegereire nakinywomo yaeko genda busyo. Min leadership. Onye nywomo yaboteko genderera. Omuisyo mu Matoke nonda osoro no ara. Egotokopota nagende getokoskigo chibosyo. Yamaro sana. Asamareta igongoro kwa Ruth kwa Mkamaubi, HR, kurwa se kampuni yemegondo, ekurukwa engineers, kurwa ya somo chi onakuru. Nko bariga ni mwensi, asomo yigabo kwena na chi title deed, weta ni chimi ya isato, oyora abe asomo chomonene onakuru, ora abe chitariki 19 umutinyo 12, nko bariga ni mwensi, karibu sana. Engineers Land and Properties Limited. Secure your future with us.